Minembwe yafashwe, Minembwe tuyirimo. Minembwe yose twayizengurutse ndetse twabanje twakubitira reba inzega M23 na twirwaneho. Ngaya matangazo cyangwa se amagambo yavuzwe na Reagan, umwe mavugizi ba gisirikare muri Kongo ariko akaba ikorera muri Sokola kabiri ukorera muri Sud Kivu. FARDC yemeje ko yafashe Minembwe, agace kari kamaze iminsi karwanirwamo bikomeye cyane hagati ya 23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi locality cyangwa se kano karere kari kamaze iminsi karimo imirwano itoroshye kugeza ku mwanya cyangwa se mu gihe FARDC ubwayo yemeje idaciye ku ruhande kagace ka Repubulika ya Kongo amaze kukigarurira. Reagan itangazo yasohoye ngo ni itangazo ntashidikanywaho rigaragaza neza ibyo FARDC yakoze. Havuzwe ibya operation nyirizina banyuzemo, uburyo bitwaye neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, uburyo bahanganye na M23 n'uburyo basikari ba M23 twirwaneho koko babujijwe amahwemo cyangwa se bakwiswe hirya no hino bashaka uburyo nabo bakirwa n'uko bikabananira. Ubu buryo bwavuzwe na FARDC bakoresheje nibwo benshi bavuze bati FARDC ngo nabahanga bakomeye, nyamara kandi ku rundi ruhande M23 binyuze muri Rugabo Fedal wo muri twirwaneho yavuze ko koko bagoswe hose nta hantu namwe batoborera. Mu magambo ye tuza kugarukaho yagize icyo avuga iko ibintu bimereye nabi kandi bibi cyane, abwira Mama Rwagasabo TV ati ibintu birakomeye, ibintu nago zoroshye kuri twebwe kuri terrain, ikibazo gikomeye cyane turagifite, aka karere kose karagenzurwa na FARDC inguni zose na namwe twanyura. Ibizavuzwe na bwana Rugabo Fidara turabigarukaho. Usangira n'udakoramo uko batwica niko tubica, ariko twese turapfa yuko ni intambara n'amasitasu n'ugupfa. Ibyo byatangajwe na Rugabo turabigarukaho ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo uburyo bamerewe bagotagoswe inguni zose niyo bashatse guhunga batabona aho bahungira. Urugamba rutoroshye. Hanyuma M23 yakanye makuru yo kwamburwa Minembwe yose, ihamya ko ahubwo bagihari mu nguni zose. Ibyatangajwe na FARDC burya ngo ni icyuka ngo bava muri Minembwe anya ngo nta bateze kujya. FARDC irimo kwiki gitanga igaseka mu gihe bibwira ko kwambura M23 Minembwe ari akantu koroshye, barimo kwibeshya cyane. Ntabwo Minembwe M23 ifite gahunda yo kuzayirekura, nta gahunda bafite yo kuyivamo, bazayikoreramo mpaka nkuko byagarutsweho mu kiganiro n'abanyamakuru cya FC23 igoma mu kanya gato gashize. Tshisekedi i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mikino y'igikombe cy'isi World Cup imbere ya diaspora yise Kabila imbwa cyangwa se dog. Ni imvugo yakoresheje agaragaza ibibazo bikomeye bimaze guhura nabyo muri kino gihe ku myaka yashize. Anya neza cyane yuko zange bikunde bigaragara neza ko leta ya Kongo ngo yahuye n'ibyago bikomeye kandi abayibiteye bakoresheje uwitwa Joseph Kabila Kabange nk'umwe mu bikoresho byabo rukumbi ashyira mu majwi cyangwa se asa n'uwibasira igihugu cy'u Rwanda. Amagambo ya Tshisekedi Chilombo nayo avugira i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turayagarukaho ndetse n'icyo bivuze muri kino gihe ari ubushyamirane. Nyamara M23 bidaciye ku ruhande nahise yataka Tshisekedi Chilombo mu itangazo yasohoye, hamya neza ko ibi byavugiwe i Houston na Faci bihamya ubugome bwa Kongo muri Est y'Uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yashimiye Leopard du Congo cyangwa se abakinnyi ba Repubulika ya Kongo uko bitwaye mu gikombe cy'isi nyuma yo kunganya na Portugal ifite kapiteni uzwi nka Cristiano Ronaldo alias CR7. Avuga ko ibingibi ari ugwesha icyubahiro kano karere ndetse na Afrika yose muri rusange uko Kongo yitwaye. Ndabigarukaho mu kanya gato byose ko byakabaye, ariko amakuru yangana tayari ku mirongo y'imbere ku rugamba ibiri kuvugwa muri Minembwe nyirizina eno turaza kuyikumbika cyane ndetse nuko ibintu zifashe nuna. Ngewe mbahaye ikaze ndumungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Maze unyemerere nitwimbika duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri Minembwe. Ibyavuzwe byinshi mu rugamba rutoroshye. FARDC imaze iminsi
izenguruka Minembwe yose. Nivyo M23 yaragutaguswe inguni zose mvuge mu 23 twirwaneho abagutaguswe inguni zose na FARDC ndetse na Wazalendo n'abambari babo harimo na FDNB ngabo z'igihugu cy'u Burundi bafunga inguni yose yanyura muri amforo ijya kuri M23 ndetse banafunga urwinjiriro n'urusokero rw'ibice bituka muri Minembwe ribyinje muri Minembwe kuri M23 nta gusaza imigeri isoka hanze. Byumve gutya Gakenge, Kwezelo, Rwisankuku, Mikenge ndetse n'igice cya Mwenga, ibice byose bisa naho ari inguni zari zishoboka kugira ngo M23 zaniregwe ibikoresho biturutse muri Bukavu n'abandi basekara banshi byose byuzemo Wazalendo na FARDC ku buryo kunyura muri izo nzira bigoranye cyane. Amakuru akemeza ko kugira ngo M23 rebe ko hari icyo yakubita kuri FARDC fungure amarembo, bagerageje gukoresha indege za drone zituruka mu bice bitandukanye genzurwa na M23 bakubita mu nguni zitandukanye. Izo drone FARDC yita ko ari drone ziturutse ku gihugu cy'u Rwanda, nubwo u Rwanda rwagiye ruhakana kenshi ko rutinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuri ubu rero inguni nyinshi cyangwa se ibice byinshi bya Minembwe FARDC iravuga yuko irimo kubigenzura kandi yavyigaruriye. Uyu munyamakuru yitwa Christophe Luro ni umwe mu bavuga cyane cyane ibera ku butaka bwa Congo kuri ikinyamakuru Africa Labia. Yagize ibyo yandika nkuko yarabimaze kwibona nawe nk'itangazo ngiye kuza kurigusomera ati Muvugizi wa FARDC Kivu y'Amajyepfo Regan Mbuyi Kalonji atangaza ko Minembwe centre n'uturere twa Kitavi, Nadegu, Ilundu byongeye gufatwa na FARDC. Ati imirwano ikaze hirya no hino ku kibuga cy'indege cya Kisiba, amakuru amwe agaragaza ko kiri munsi y'ubuyobozi bwa FARDC M23 gusubira inyuma yerekeza Kawela nk'uko ingabo zibivuga. FARDC nizo yatangaje amagambo agaragaza neza cyane yuko aka gace ka Minembwe cyangwa centre ya Minembwe nyirizina iri kugenzurwa byuzuye, kandi FARDC yagezemo nyirizina iyukanye M23. Itangazo Mbuji Regan yatangaje yavuze byinshi byabaye cyangwa se yavuze uko urugamba barukoze uburyo bahanganye na M23. Mu mvugo ye yagize ati itangazo rigenewe itangazamakuru, amakuru agezweho mu mikorere ya Sokora kabiri Sud Kivu, Fizi, Minembwe. FARDC yongeye kugenzura Minembwe cyane. Ati ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC zongeye kwigarurira Minembwe centre n'ibice bikikije nyuma y'imirwano ikomeye n'ingabo za RDF n'abafatanyabikorwa bazo baturutse kuri M23 twirwaneho na Red Tabara kuva ku mugoroba ku itariki wa 17 Kamena 2026. Mu kajagari gakomeye ubwo basubiraga inyuma, abasirikare b'u Rwanda n'abafasha babo batwitsa amazu menshi banatera ibisasu ku bitaro za Minembwe. Mbere yuko ingabo za leta zinjira havuzwe ibikorwa z'ubugome ku baturage. Uwo ni Mbuji Regan atangaza ibyabaye. Ati bayobowe n'igitutu gihoraho cy'ingabo za Repubulika, ibyibe za RDF M23 twirwaneho, uko niko byanditse. Ati byasubiye inyuma zerekeza mu mudugudu wa Kawela, merekeje mu karere ka Walungu. Bamwe batatanye mu baturage baba civile bambara imyenda yabo bava mu myenda yabo ya gisirikari bambara imyenda y'aba civile basa naho bazimiye. Ingabo za FARDC zafashe inyeshyamba nyinshi za M23 twirwaneho, intwaro nyinshi z'ubwoko butandukanye, amasasu y'intambara n'ibindi bikoresho bya gisirikari navyo byabonetse. Bikwiriye kumenyekana ko FARDC ikomeje ibikorwa by'umutekano kugira ngo ikomeze ibikorwa byayo no kugarura ubuyobozi bwa leta muri ako gace. Bwana Regan Mbuyi akomeza ashimangira cyane ko bari kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ko FARDC iri gushyira mu bikorwa uburyo bwo kurinda abasivili no kubaha amahoro. Ni porte-parole de Population Sokola 2 Bwana Mbuji Kalonji Regan wavuze aya magambo, aho amagambo yasorejeho yagize ati les FARDC ont capturé plusieurs libères d'M23 twirwaneho et pris des armées calibrées confondus, munitions de guerre et d'autres affaires militaires ont été également récupérées. Ati twigaruye ibikoresho byinshi, twafashije amatekwa nyinshi. Hari ibizavuzwe kuri uyu munsi tariki 18 ku masaha y'igitondo, nizo avuzwe amakuru atandukanye. Bimwe mu nyamakuru nk'uko uyu Christopher Luro n'abandi benshi baje basoma amagambo ya Bwana Regan
bandi baje bashyigikiye M23 bakanye izaya makuru. Icyakora abandi bavuga yuko M23 twirwane kwiriye gushaka uburyo yava koko muri Minembwe kirukanka ikabigira nkaho ari strategy yo kuzongera kugaruka ifite imbaraga, kuko ni bari nabi baricwa umwe ku wundi. Ibyahakanwe ku ruhande byavugwaga yuko nta FARDC yageze muri Minembwe Sadfeng higarurire. Ibyo ngibyo ngari ari kinyoma nivyo. Hari ibikunze kuvugwa ko byakozwe n'uruhande rwa leta ya Kongo byaza kugenzurwa bigasangwa ari ntabyo. Ariko attention, biba byatangajwe cyane cyane n'abazalendo namwe mu nyamakuru zo muri Kongo, ariko ni gake nimba kanabaho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gisora itangazo rero officiel maze kikavuga ibinyoma kidahagazeho cyo kikavuga amakuru ataraye nyayo. Dore impamvu eshatu. Hari bamwe bavuga yuko iri tangazo rya Bwana Reagan ari ikinyoma biturutse ku makuru nawe yahawe y'abari kuri leta y'abazalendo bakunze no gutangaza ibinyoma. Gusa ibyo twabonye mu minsi ishize ugamara gufata Mikenye apoko uyoboye regiment 23 ya FARDC we yigire kuri terrain muri Minembwe. Bivuze ngo muri Minembwe bafite abasirikari bakuru, bafite abantu bashoboye gufata amakuru ya nyayo. Ari nabyo bamwe bavuga yuko itangazo rya Reagan kuri hinyura ndetse no kurikwepa no kwanga kwemera ibiririmo ari ukwirengagiza nkana ibiri kuri terrain, kuko zange bikunde FARDC yagiye kurisohora izi neza icyo ivuze kandi izuza amateko abavuga koko bakaba bazifite. Buretse hari ubwo FARDC ifataza amateko ikazitangaza ikazazirikana nyuma cyangwa se igitizerekana. N'uyu mwanya bari kwibaza bati abatumije bari kwibaza bati none FARDC afashe mateko nta foto nta shusho y'izo mateko ubwo zirahari. Gusa ariko bamwe ati nta mazi ararenga inkombe, nta masaha 28 arashira aho FARDC itangarije itangazo. Nyamara mbere yawo bari batangaje itangazo nanone ivuga yuko amasaha 28 gusa biravyarangiye FARDC yaba yageze muri Minembwe. Kujya muri Minembwe biroroshye cyangwa se byoroheye FARDC. Ushaka kuvuga uti oya intare ziri maso n'amadubu nizo amadubu yatwirwaneho ndetse na M23 bavuze ko agomba kurinda Minembwe hasi hejuru. Ariko reka tuganire kuri ibingibi. Intambara ntabwo ari umukino baro yasha mu mwuka ukongera mwundi ukoresheje urushinge rwo kwa muganga cyangwa ugakoresha ipombo yabigenewe. Bisaba ibikoresho bya gisirikare bigasaba n'abasirikare. M23 twirwane iri rwagati muri Minembwe iyo bahanganye na FARDC ubyange cyangwa se ubyembere niko kuri kw'intambara hari abasirikare batakara bapfuye cyangwa se bakomeretse abandi bafashwe miri nkuko twagiye tubibona. Abo bavuye mu bari kurwana ku mirongo imbere ku rugamba ntibabiyongera babagabanuka. Kubona Ramforo yinjira indani muri Minembwe bimeze nko kwifatika butukanyuza mu mutwe kuko biragoye cyane inguni zose zifunze. Hanyuma ibikoresho nabyo ubwo nuko nguko kwinjirwa mu kwibindi bikoresho nta bishoboka kuko nta Ramforo ishobora kwinjira muri Minembwe rwagati mu gihe bazengurutswe na FARDC. Ibiba bisukenewe ni ibibazo bibashokana ibintu bibiri gusa. Icyambere nuko angaje abandi basirikare mu matuye muri Minembwe mbaza ngo nibangaye basigayemo. Benshi barahunze abandi barishwe. Kabiri bese kugira ngo bafate ibikoresho bya FARDC ari byo bakoresha mu gihe byabo byabigabanutse. Hanyuma ububiko bwabo bw'amasasu bwafatwa karwi wiko bukomeye. Witwa Moise Nyarugabo ubwe ku giti cye ukunze kuvugara ku ruhande rwa twirwaneho yagaragaje neza ko Sukhoi S25 icyo zezije gukora ari ukurimbura ububiko bwa M23 bukomeye mu misozi Gitavi, Irundu n'ahandi. Hari ibikoresho byinshi byashobora kwifashishwa cyane ku mirongo imbere ku rugamba. Za Sukhoi mwumvishe ngo niyo yari mission yazo. Ibikoresho bike bimwe byavuyeho abasirikari bamwe bagabanutse. Ubwo abo bantu bameze gutyo kubagaba igitero ukoresheje Sepa Noir, ukoresheje Ibu First, Wazalendo, FDNB n'abacanshuro. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyoroshye. Uretse kunsubiza uyitwa Rugabo Fidel akaba umuvugizi twirwaneho agaragaza neza cyane ko mu bice bitandukanye bari guhura n'ibyago bikomeye. Turaze tumwumve gatoya buretse tubanze twumve ibivugwa n'abanyamakuru benshi. Minembwe FARDC na FDNB baravuga ko uyu munsi bagabye ibitero mu birindo bya M23 na twirwaneho mu bice bitandukanye Irundu ahitwa Runi n'Amavi ndetse mu gace ko kwaharira na Murondanyi aho sagabwe ibitero biremereye cyane na FARDC ndetse na Wazalendo. Mu gace ka Kalinzi no muri mwirembo rya Gakenge no hagabye ibitero. Ibyo bitero byose byashubijwe inyuma niko banze gutangaza abashyikiye mu 23 cyane abasikiri ba FARDC zaboneka mu gace ka Mukoko nyuma bakaza rero gukoresha none indege z'indwanyi zagiye zirasa ibikompora kuri 23. Kongolo umwe mu bakorana na leta Kinshasa ku rukuta rwe rwa X yashikinyangiye cyane ko M23 ariko nayo iri gukoresha bimwe mu bikoresho bidasanzwe bya gisirikari birimo imbunda cyangwa se birimo za drone
zifashishwa cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho abaturage benshi bari kwicwa n'izi drone zitutsa kuri M23. Wibuke tariki 16 tariki 17 nabwo byavugaga ko M23 ikoresha drone igaba ibitero muri Minembwe. Gusa ibi ngibi bamwe basesengura iby'intambara bakavuga yuko ari mu buryo cyangwa muri strategy M23 yagombaga gukoresha kugira ngo yigarurire ibyo bice biri FARDC, ariko iturutse inyuma aho Lanfol etuka muri Nord Kivu na Sud Kivu, ubwo nko muri Kivu ya Majyepfo muri Bukavu, bagomba kuzana iyi Lanfol bagakubita neza ahari FARDC baturutse inyuma kugira bimbere base naboroherwa urugamba bahangane nabo ku rwego rukomeye, maze urugamba rusa nk'urworoshye kuri Minembwe barwaniriye inyuma apana imbere. Rero Bwana Kangoro aragira ati kugeza uyu munsi tariki 18 Kamena mwaka 2026 indege za pilote z'ingabo z'u Rwanda zagabye ibitero ku birindiro za FARDC mu gace ka Minembwe rwagati no mu nkengero zayo. Akomeza agira ati ndasaba abaturage bose bo mu Minembwe kwegera FARDC kugira ngo baganire ku bibazo by'umutekano n'uburinzi. FARDC iracyari yo yonyine ifite inshingano zemewe n'amategeko zo kurinda no kurengera abaturage bose ba Republika Iharanira Kongo. Kongoro ati dukomeze kubana kandi turi maso kugira ngo tungabunga amahoro, umutekano n'ituze by'akarere kacu. Uyu mugabo ashimangira cyane ko FARDC iri gukora ibikorwa ngo bikomeye byo kurengera abasivili, urugamba barimo ari urugamba rwa nyarwo kandi ngo rwemewe n'amategeko. Itegeko nshinga ryemera FARDC kurinda urasirazuba bwa Republika Iharanira Kongo, kurinda Kongo yose muri rusange. Izo barimo gukora bikaba bihuje neza n'inshingano z'igisirikare cy'igihugu FARDC. Akaba ari nayo mpamvu ahamagara abaturage b'abasivili gukora ibishoboka byose ngo bakorane na FARDC cyangwa se bakomeze gukorana n'igisirikare cya leta ya Kongo mu gushakisha amahoro n'umutekano mu bice byose baherereyemo, aho amahoro n'umutekano babibuzwa. Oni intambara ikomeje kubera mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Hanyuma tuvuye kuri uyu mugabo Kongolo, Rugabo Fidel watwirwaneho muri Minembwe, we yavuze ko bagoswe nabi impande zose. Yaganaga n'ikinyamakuru cyitwa Mama wa Rwagasabo TV, umva amagambo yavuze. Ndavuga Rugabo Fidel. Nta training wingi mufite cyangwa se hakorerwa imyitozo ya gisirikare ku buryo mukomeza kubona abasirikare biyongeraho. Ikindi ngira ngo bigaragara ko iwanyu abantu bahasigaye batari abarwanyi, ngira ngo ni abagore n'abana n'abasaza. Kandi iyi ntambara hari abo yakubuzima, abasirikare banyu bapfa, hari abakomereka n'abashobora kugira izindi ngaruka nyinshi zikomoka kuri iyi ntambara, bakaba batabasha gukomeza kuba abasirikare. Ubona mutazarwana leta zombi nk'uko wabivuze n'abandi bafatanyabikorwa bayo, igihe kikazagera mukisanga mumaze gushira, noneho bakahafata atari uko babatsinze ahubwo ari uko wenda mwashize mugenda buhoro kuko mudafite abashya biyongeramo. Icyo twavuga cyo biragoye kuko bivuga bazavuga ngo ntawe usangira n'udakoramo. Uko batwica niko tubica, ariko twese turapfa yuko ni intambara, ni amasasu, ni ugupfa. Ibyo ngibyo ni ukuri, ni ukuvuga ngo tuba tubura abantu uretse n'abapfuye n'abakomeretse, abo bose ntibe babisubiye ku rugamba. Wa mubari wacu nimwe twari dufite 50 igumba imanuka. Ariko se abaye ari wowe wakora iki? Option yacu nta yindi, option dufite niyo kurwana kuzogeza kuwa nyuma, yuko nta kindi dufite, nta handi dufite nikubona n'ubwo butabazi. Nta naho twobona kugira ngo tubane nazera n'abo basore bari hirya no hino, yewe niwo kwitanga kumva kuko abishaka ntashobora kubona niyo nzira ashobora kunyuramo kugira ngo azaza duse. Rero nta kindi dufite, icyo dukora twebwe dukomeza turwana kuzogeza kuwa nyuma, baza kwica abaturage bacu ari uko twashize. Iyo niyo option. Kindi cya kabiri ntidufite n'inzira, ntidufite naho dushobora kuba twovuga toke noneho birananiranye mu gihe dufite ingabo ntoya, reka tuzinyuza ahantu hatoya kugira ngo tuzozitware tuziserutse ahantu zenda zoseruka ku mupaka w'u Rwanda cyangwa w'Ubugande cyangwa wa Angola cyangwa ikindi gihugu kugira ngo bazaserukeyo. Bwana Fidel Rugabo ashimangira cyane ko bamerewe nabi mu Minembwe, icyakora nta kindi gigomba gukorwa usibye kwihagararaho bakarwana bagashikama kigabo. Ati no kurwana kugeza kugupfa. Bamwe aya magambo bayanjamye bavuga yuko M23 iri kwiyahura yo natwirwaneho, kuko ngo bahawe amatangazo menshi yasohokaga na za drone zifite megaphone zinjaga mu Minembwe zibasaba kurambika intwaro hasi, bakereze FARDC ko bagomba kwakirwa bagafatwa ntibicwe cyangwa se ntibarasweho. Ngariko M23 twirwaneho banze kurambika intwaro zabo hasi, bakomeza kurwana ariko badafite aho batoborera ngo bahunge cyangwa se babone renfort. Ari nabyo benshi bashimangira akavuga ati none ubundi
niba bigaragara yuko FARDC itafashe Minembwe ariko igose gutya M23 twirwaneho, amaherezo zaba yahe? Niba bazengurutswe na FARDC twirwaneho na M23 bakari mu rwagati, abandi bari inyuma kandi afite uburyo ko na renfort abasirikari ibikoresho igihe cyose bashatse. Bingi ntabwo byanka ibya backmat muri Ukraine, abasirikari byarangiye ubwabo bavuze bati ubwambura ratunaniye, bakerura bakagenda bakarambura amaboko hejuru bati dusabye imbabazi biratunaniye. Reka twumve icyo FARDC itavuze ariko M23 yemeza cyabaye. M23 yahakanye yivuye inyuma amakuru yifatwa rya gace ka Minembwe, ubwo hari mu kiganiro n'abanyamakuru Igoma witwa Kaniki uraho ku ruhande rw'iburyo, uwo hagati ni Colonel Nanga, ku ruhande ni Bertrand Bisimwa. Kaniki rero usa nkagarariye abanyamurenge yasubije ikibazo yabajijwe muri rw'Ubwongereza, icyo avuga ku bijyanye n'urugamba rwo kubera muri Minembwe, niba Minembwe yaba yafashwe nkuko yabibajijwe nk'umunyamakuru, maze bwana Kaniki arasubiza agaragaza ko Minembwe itafashwe ndetse nta gahunda yo gufatwa ihari. Ati ni ikibazo nyine agiye gusubiza, bari bagiye kumubaza bakibaza muri rw'Icyongereza ngo agisubize. Ikibazo cyanjye ni Japan uturuka muri Reuters. Ikibazo cyanjye kiraza kuri Kaniki, muze ko bwungirije. Mu itangazo ryatangajwe ejo na FARDC, ingabo za leta zavuze ko zongeye kwisubiza agace ka Minembwe. Ushaka kwemeza ibi ngibi? Nimba ari zo, ni iki FC23 igiye gukora noneho nyuma? Noneho bisobanuye iki? Muyo mugango ntabwo muzakomeza guceceka ibyo mwavuze. Ibi ngibi bizaba gushyira mu bikorwa mu masezerano. Murakoze cyane kuri iki kibazo ubajije, niba nshobora kwemeza ko Minembwe bayifashe. Ndavuga nti bifuza kuba babikora ariko ntibabikoze, ntibyo bazakora. Iyo ngiye ushaka wajyanika ku rutare kandi ntabwo bizahinduka. Icyabaye muri Minembwe ni amateka mabi, ni igisirikare cya leta ya Kongo kirwanya abaturage bacyo. Nkuko nabivuze, habaye imirwano myinshi muri Masisi ndetse no muri Minembwe. Muri Masisi ntabwo zari kubera amabuye y'agaciro gusa, kandi muri Minembwe nabonaga ari amabuye y'agaciro. Ahubwo cyangwa se ibikorwa remezo. Reka mbibutse yuko icyabaye muri Minembwe ni igiki. Cyabaye ku kigo cy'indege cya Minembwe, nta nganda zihari cyangwa se inganda ntabihari. Impamvu nyamukuru y'imirwano ni ukubera abantu bahatuye. Abangaba nibo bashakwa, badashaka kwemera ko bahariya, bashaka kubavana ku butaka. Iyi mirwano ntabwo yatangiye uyu munsi. Abaturage bacu bamaze igihe kinini cyane bibasirwa mu myaka myinshi. Imyaka y'amakimbirane muri Burasirazuba bwa Kongo ifite ishingiro muri ibyo bibazo, kwibwa uburenganzira, kwibasirwa ndetse n'akarengane gakorerwa cyane cyane ubu bwoko. Uyu munsi baragerageza kugera ku byo barwaniye kugeraho mu myaka ishize, ariko ntabyo bazageraho bitewe n'uko dufite ukuri ku ruhande rwacu. Turarwanira kubaho, turarwanira gukomeza kubaho, ni intambara yo kubaho, kandi twahakanye kwitanga ndetse no kurushyira cyangwa se kwemera gucika intege. Niyo mpamvu mvuga nti ntabwo tuzahora ducecetse, ntabwo tuzapfa nk'udusimba tugomba kwicwa gutyo. Ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo. Minembwe iri kwibasirwa cyane, ariko igiteye inkeke ni uko imiryango yita ku burenganzira bwa muntu bireba. Bamaze iminsi 18 babona ko ari ibibazo by'ubuzima hariya, nta miti, nta kugera ku isoko, nta biryo, ariko isi yose ikomeje rwose kubaho nkaho nta kintu kirimo kuba. Uko niko isi rwose yirengageje hariya hantu.
Kongo njye mfata Kongo nk'umubiri w'umuntu. Umubiri w'umuntu ntabwo waba ufite ubuzima bwiza igihe igice kimwe cyawo kitameze neza kirwaye. Kugeza twumvisha ibyo rero ko amahara kwinshi yacu ari izo mbaraga zacu, kandi bitagomba kuvamo ukwitandukanya ndetse no guhangana. Ugomba kubona muri aya mahara kwinshi y'abaturage ba Kongo imbaraga zo kubaka kino gihugu, atari guhangana yawe dutwika igihugu. Oya rwose, kugira twumvisha ibyo ngibyo rero iki gihugu ntabwo kizaba kizima. Kandi gahunda yacu ahangaha AFC M23 twirwaneho ni ugutuma kino gihugu cyongera kumva neza, gufasha kino gihugu kwita ku nshingano zacyo. Murakoze cyane. Bwana Kaniki asubiza icyo kibazo agaragaza ko M23 idashobora na rimwe kurambika intwaro hasi, kandi bazakomeza kurwanira Minembwe. Na ibyo kuvuga ngo FARDC isageze muri Minembwe, ibyo ni ukwiganirira, nta byigeze biba, nta nibizaba, niko yemeje. Ndetse na Bwana Rugabo Fidel nawe mu kanya gashize asohoye urwandiko arushyira hanze kuri X, ati nibihuwa byinshi cyane, turacyari muri Minembwe no mu nkengero zayo kugeza ubu. MRDP twirwaneho izakomeza kurengera abaturage bacu. Vive M23, aturakabaho M23. Nkugaragaza neza ko M23 twirwaneho bakiri muri Minembwe ndani bagihangana na FARDC, kandi barakomeza guhangana nayo kugeza ku mwuka wa nyuma nkuko abivuga Bwana Rugabo. Gusa Steve Wembi nawe yagize ibyo avuga, ati Minembwe centre iracyagenzurwa, ntiyagenzuwe na FARDC, bitandukanye n'amakuru yatangajwe muri iki gitondo n'ingabo za Kongo. Nkuko amakuru menshi yo mu gace abivuga, ibintu biri ku butaka nta kintu gikomeye byagaragaje muri kino gitondo tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 nkuko abigarukaho. Akomeza agira ati nta mirwano yagaragaye, kandi ingabo ziraho ziri mu birindiro byazo zigaruye ku munsi wabanje mu karere ka Ilundu. Aka gace karacyagabanyijemo ibice bibiri. FARDC ifite imidugudu ya mbere ya Ilundu, cyane cyane umurenge wa Harera, mu gihe abarwanyi batwirwaneho bakomeje gushyirwa mu duce twakure cyane berekeza imurondanyi. Uko nguko niko bimeze muri Ilundu, ngo bitandukanye no gutangazwa na FARDC ndetse n'abayishyigikiye ko agace bakagezemo ka Minembwe ngo ni ikinyoma. Byongeye kandi ngo nta ngendo zikomeye zagaragaye mu bice bya Gakenge, Gitavi, aho imirongo y'imbere ikomeje ngo kuba myiza ku ruhande rwa M23. Steve Wembe akunze kuvuga amakuru yegamiye ku ruhande rwa M23, ati dukurikije amakuru yakusanyijwe ku kibuga Minembwe centre ndetse n'ikibuga cy'indege biracyagenzurwa n'ingabo za twirwaneho AFC, nta ntambwe yagaragaye ku mpande zombi ubwo twandikaga iyi nkuru. Ubwo wumvisha impande zitandukanye ziri kuvuga byinshi ku bijyanye na Minembwe ndetse n'uburyo bigaragara ko ari ibintu binyuranye. Yego, reka tujye twigira rero i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho ari gutuka amakuru atangaje ku bijyanye na Tshisekedi Tshilombo avuze amagambo akomeye cyane kuri Joseph Kabila Kabange yamwisimbwa. Ati abanzi binjiye twari twarangaye ndetse banakuyemo umuhungu w'igihugu Laurent Desire Kabila, maze bashyiraho imbwa yabo Joseph Kabila bashobora kuyitoza uko bashaka. Ni Felix Tshisekedi Tshilombo i Houston muri Amerika, aho yagaragaye anacungira umutekano bidasanzwe, aho yitabira imikino y'igikombe cy'isi. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushyiraho abapolisi bakomeye cyane muri FBI bagizwe n'abasirikare nanone bajya kuri 80 no mu ngabo zidasanzwe, abapolisi bambaye imyenda y'ubutasi bafite imbunda ku bitugu zabo, n'abashinzwe umutekano bambaye imyenda isanzwe kugira ngo baherekeze intambwe yose Tshisekedi Tshilombo atera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari Houston i Texas, aho yitabiriye n'umukino wabaye ku munsi w'ejo wa Leopard ndetse na Apollo n'igihugu cya Portugal. Hanyuma aya magambo ya Tshisekedi Tshilombo yabaye amagambo benshi bagarutseho cyane ku mbuga nkoranyambaga, bati Kongo twari twarangaye maze baratwinjirana abanzi. Ati twavuze tuti nta kibazo, ikintu cy'ingenzi nuko uburangare burangira, ndetse n'imbwa yashoboraga kutuyobora ikavaho. Tshisekedi Tshilombo akomeza agira ati witondere cyane aya magambo, twari twugururiye inzira umwanzi, abanzi binjiye maze twe turarangara, ndetse banahitanye umwe mu banyagihugu bari ku isonga ry'igihugu cyangwa se nk'umukuru w'igihugu. Ati bashyizeho imbwa yabo mu maboko kugira ngo bayikoreshe neza. Tshisekedi Tshilombo i Houston abwira abanyadiaspora
aya magambo yarakaje M23, arakaza uruhande rwa M23 ukuntu bita Joseph Kabila Kabange imbwa, maze nabo basohora itangazo ryashyizwe na Lawrence Kanyuka ati muri iri tegeko hazavuka ivugurura mu gihe habayeho akajagari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo katewe na Felix Tshisekedi n'ubutegetsi bwe. Bati abaturage ba Kongo, abahuza mu nzira z'amahoro n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga muri iki gihe ni abahamya b'ibyatangajwe mu ruhame i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo. Iti aya magambo agaragaza ko atandukaniye ku mwuka wo guhagarika imirwano cyangwa se adahuje no mwuka wo guhagarika imirwano ukomoka ku masezerano ya Doha, atera inkunga imvugo z'urwango, ashimangira isuzugurwa ry'imiryango imwe n'imwe, yongera amacakubiri mu banyekongo kandi agaragaza ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba z'imirwano zigamije kwibasira abaturage ndetse n'imitungo yabo. Bati mu gihe cy'aka kajagari ka politiki, inzego umutekano n'ubutabazi bw'ikiremwamuntu katangiye muri Repubulika ya Kongo, turarwanya icyerekezo gishingiye ku itegeko rishya rishingiye ku butabera, uburinganire bw'abaturage bose, amategeko, inshingano z'inzego n'ubumwe bw'igihugu. Bati itegeko aho imbaraga z'amategeko zizasimbura itegeko ry'imbaraga, aho ubusumbane buzafatwa nk'ubutunzi, aho kuba urwitwazo rw'amacakubiri, kandi aho buri mukonyekongo wese azongera kugira umwanya we muri Repubulika yiyunze. Bati AFC M23 yongeye kwemeza ko yiyemeje kurengera abaturage b'abasivili, kurinda ubuzima bwabo, imitungo yabo n'icyubahiro cyabo, nta vangura iryo ari ryo ryose, no gukora ku buryo ubutegetsi bwa leta bushingira ku mategeko, inshingano no gukorera inyungu rusange mu gihugu cyose. Ati nibyo dushyize imbere. Akomeza igira iti ahudo abekao, kugarura ituze, kongera kubaka Repubulika no kugarura ku baturage ba Kongo icyizere cy'ejo hazaza hashingiwe ku butabera, amahoro n'ubumwe bw'igihugu, ngo nizo AFC M23 ishyize imbere mu gihe Tshisekedi Tshilombo amushinja guzana amagambo y'urwangano ndetse n'ukurema amacakubiri mu Bakongomani, muri make guteza ibibazo, akajagari, intambara ku butaka bwa Kongo. Ngo AFC M23 yo izakora ibishoboka byose kugira ngo ihuze Abakongomani, birangire amacakubiri adakomeje ku butaka bwa Kongo. Yitwa Evariste Ndayishimiye alias General Neva, yifurije insinzi nziza Power di Congo cyangwa se ibisama ingwe za Congo ku mukino bakinye n'abakinnyi badasanzwe ba Portugal bayobowe na kapitene Cristiano Ronaldo, baje kunganya igitego kimwe kuri kimwe inota mu gikombe cy'isi. Ntukabisizugure ngo banganije, ngo bose ni kimwe kuri kimwe. Portugal ihabwa amahirwe gutwara igikombe cy'isi, mu gihe Congo nta namahirwe 1% bafite yo kuba batwara igikombe cy'isi. Kunganya rero ni ikipe habwa amahirwe kujya ku mukino wa nyuma, ntabwo ari akantu toto. Evariste Ndayishimiye alias General Neva ati ndashimira cyane ikipe ya Leopard yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera kwitwara neza cyane ejo mu gikombe cy'isi. Ati warwaniye amabara y'akarere gato n'ay'Afrika yose ukoresheje ubushake bw'intangarugero, impano itangaje n'umwuka wo kurwana uhesha icyubahiro umugabane wacu ku isi. Binyuze mu butwari bwawe mu kibuga, ugaragaza imbaraga n'ubudahangarwa bw'uruziruko rw'Abanyafrika. Ati uretse siporo, iyi mikino ni ikimenyetso cy'ubumwe, ishema n'icyizere ku muryango wose wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse no ku mugabane wa Afurika. Nakubwira yuko nyuma y'uyu mukino mu mujyi wa Bukavu, Goma, Kinshasa, Lubumbashi, Katanga, Kisangani, ibice byinshi bya Kongo byari akaruru k'ibyishimo, bishimira cyane cyane insinzi, bayifashe nk'insinzi kunganya na Portugal. Ngaho rero komeza kugira ibihe byiza, ubana natwe ugubwe neza. Andi makuru nanone n'amasaha ari imbere, mwifuje kugubwa neza. Amahoro.